Yada CBM Samu kwa Adom TV Belgium to Medino eso sade wunimu no yadi agudie mu Samu to so da bonkrata no ha na 5:30 de baye de se Belgium ba TV ne de sa Adom no yampon ejina so sa nkranchen sambai nti ya sha no so se nunum abapa otimaduana inum no Apostle Dr. Nita Ekutego ba no obehye nkrane to wi ane de news ato so na afia agudie mu nsam na da bonkrata no so aba wakwan mu nti owura Bismarck Jordan JP akwasinsi aboten ejina ne naso ewa ha yetoa ensem no eso de bonkrata no edi kan de be me na no pa me chia wai afia me joso na bia bokode ya me chia sia hode wo mo ya me ho ahofade ya wo meeting mampani ana wanya invite ni bi me fa cho da bi and yes omofro o do omo appearance e be mama se ma fa me ho ne no kwa na tell me Mr. Felix no shamima sa sere mo ada se na fie kan and me last nyina na ma hye no me last nyina na hye to Mr. Oda last nyina bebre wo ho ti ko so ana hye ai enti no yen chase ohun okay oba chase ma me fa the bokata no en hye ase na me fa daily graphic the bokata en hye ase was a state of retail market. GIPC cautions foreign investors. Eti amononefo a waba Ghana wo ye bojabojwa no. Ghana Investment Promotion Center for Ebom Koko. So bi bia wo ye bojabojwa o ya amonone ni bia no onto the shop. O se na nsem wo na gutafo aboso kaifo e sha se ball entrene. So mo eji omodwa no ano ya yede. Na GIPC penfo so de omho aba bagim. Ese emprepre ye. Amonone ni bia wo ye bojabojwa e wo Ghana no. Free honum. Free ho. Sena be ya Ghana fo betimi ayomo e bojabojwa. Daily graphic na area about appear to reconstruction did not cover livelihood restoration. Committee na say. Say you can see them you can say your mom jotire fam ensha brabo ase asemu asemu kafra yamum because kwasi ye kan say no mo wo mo niema omo bibia e na torencha maba enti no nyame adom ye sidan na mo aye but said omo kan obi ni jotire ne wahe ni nyina ahye nti bia enwo ha wo ye betumi ne o ma communicate enye bia se ye be ka sem bia be ya na ko sin situation because ya na anwene ho wa susu anwene ne bia akọ nti ye wo mu se promise na nka se ye be ye de na nso ye kasa no no fi usa ade ba ko me ka da na ye ko ye bedwam free wonum amanfo so make bi si me wo salon me wo carpentry shop na hye enye no mtwa ya to eyobi anamotu a wotu na akofo ha de abrem e je de gina senipa kro so wo si da ma me a na me carpentry shop ade ontimi moni nyina kwa me o ma me kakra so na fanto to me bra ase abrante bi ono se da bia otwa odi hospital kwode aba ene se hospital ayi company kra ja no ehwe bi so ti yes erade hu ya mo bo bi na enye mo menya sa we de anode do anode akwasi wu kasa tese this nyame bem we na this committee na be satras no ma because atorencha matototo nkrofo bebre no mo na ban ne hwe wo mo ana no so beka but obia wo case enti ene committee no ebehwe the Ghanaian Times abokata so ento aso or the Sammy Gyamfi phone aba chief executive officer Edman Goldborn or see government secures $1 billion deal to support 300 small scale mining operations eti aban akonya sika be sa America dollar no baako $1 billion you the best small scale mining operation as ewo ye mai emum so the minister for works and housing efuni abasi encroachment pushes up construction cost asemo asampa yeni mukra amasama pokrasi ekwen enua na edili ya commerce ka bebre na kodo so ne nyina ye compensation ya twia na twia biem ni ade ena kofa we nyina abra tie penfo ni bebre minister Gov't nsuro nya aka ne de waka mu bani minister na be ya elisi mu ya ntinase entwen ma manfo enyi place ni kenten so ansa eno ni problem no asase no awahu you am free once asa no abeka se waje ene ya ba na meti en matena 5 years en matena utina 2 years dem ankrata ya man enkrata so bia metu ni ntia be normal be say ye momom pile up
It is the various assemblies. Maybe you'll be at TBS and assemblies no do wonder. Just me hunu. Ni empowerment temtem. Be just a bind bem. Just say a sector minister no akasa bem just assembly na dey. I say one more entimen kahwe. Yes I had here compensation tuanko a obetua no be 3 to 4 times. Me say amasama akwanjipo. Ni man e catch bebre pa ba ko so eno no. Abronya remanded into police custody. Hey. Before I bet you say Yama Erica. Erica.